Loading recording itu. Alright, good afternoon. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome everyone to our first research masterclass series for this semester with SPSS data entry. So thank you so much for all the students who are attending this particular session. I hope that you have gotten my earlier message. We are hoping that you would have downloaded the files or the practice files that I've given and have they opened on your tab or devices that you are working with because those would be very helpful sekejap lagi. So saya selalu terlupa satu benda sangat penting bila buka majlis, baca doa. Nampak tak senonoh? Okay, alright. So kita mulakan dahulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillah. Alright, before we proceed, allow me to read out a very short biography. Siapakah gerangan wanita dalam skrin besar kita ini? Our speaker, Dr. Nur Tutiani Abdul Wahid, who is also my colleague at the Department of Educational Studies, Faculty of Education. More better known as Sensei to those that she has taught. Sensei tu maksudnya macam maha guru lah, is all knowing. Macam tu. So she is not an unfamiliar face when it comes to research masterclass series, having given training at least 2 times previously. So that is an indication of how well versed she is in the scope of research. Saya sendiri pun banyak benda yang masih kena belajar from Dr. Tuti. So Dr. Tuti is, nampak nak membaca mata tidak kulihat biografinya. Okay. Dr. Tuti is a senior lecturer at the Faculty of Education. She holds a Doctor of Philosophy in the field of Curriculum and Instruction from University Putra Malaysia. Completed her PhD in 3 years and graduate on time. She was also awarded the best PhD student for 2009, and prior to her PhD, she had successfully written and published a book entitled Merealisasi GOT bagi Pasca Siswazah, Amalan Praktikal dan Realistik Graduate on Time. So in case if any of you guys were to venture into postgraduate studies, mungkin boleh berguru dan beli buku Dr. Tuti ni lah. Cara-cara nak GOT bukan senang. PhD dan juga postgraduate untuk graduate on time. And also Dr. Tuti has also delivered training in various institutions. Among those institutions are KEMAS, Jabatan Kerja Raya, Institut Aminuddin Baki, and universities such as UKM, UPM and UMS. Apa lagi saya nak baca? Banyak sangat nak kena filter ni, terlalu hebat. She also actively participated in innovation competitions and has won various medals at the competitions at various levels. So we are here today in light of our topic, SPSS data entry. This is meant as a hand-holding session to provide support, mostly support lah to our undergraduate students who I can call as a novice researcher sebab mungkin ini pertama kali nak buat research, and maybe also this is the first time that you are dealing with SPSS. There's a lot of things that you can do with SPSS and it can be overwhelming, so we are here. So you are not here to hear me speaking, so I'm going to stop yapping. I am handing over the floor or the screen to Dr. Tuti. Silakan Dr. Tuti. Okay, thank you so much Puan Zuraimi. I'm honoured actually to invite to this particular session. Tapi macam pengenalan biografi tu tadi, sebenarnya Puan Zuraimi lagi hebat daripada saya. So saya pun nak kena banyak belajar daripada Puan Zuraimi sebenarnya. Okay, so today I envision our sessions is actually hands-holding as mentioned by Puan Zuraimi. So I really hope that you prepare yourself with the data that I already shared earlier with Puan Zuraimi, and I'm confident that Puan Zuraimi also have already shared the file with you, because those are actually files that we're going to use in our sessions so that the data entry and also the basic data analysis will be smoothly performed lah in this session. Because I think in 1 hour it's not feasible also kalau I nak tengok case by case and whatnot.
So kita jalan je lah menggunakan data sedia ada so that later you will make sense of the data using your own data, right? Okay, but I think before that, before we go jump into the data analysis and data entry, cleaning data and whatnot, perhaps I need to actually revert back with regards to the types of data supaya you tak confuse what types of data yang you nak label later dalam SPSS and whatnot. Alright, so allow me to share my screen. Tak maaf lah tengah hari ni perut pun berbunyi kan. Tak seronok pula ada bunyi-bunyi itu, tapi bersabar ya kawan-kawan, kita akan pergi one by one, no worries. Lepas ni makan ya. Okay, so let me present my slide. Alright, now hopefully the slide is moving. Okay, so this is the table of contents ataupun the contents our bank fail today lah. Okay, first of all, we're going to take a look what is actually statistics, so that because as I mentioned previously, perhaps you are novice teacher, so kena revert balik apakah knowledge yang basic ni kan kena tahu. I know this is one that have been covered in your research methods probably, but kita nak refresh balik. Types of data, skills of measurement, and then kita jump into the data entry. We need to go to EDA, which is exploratory data analysis, and then we go to descriptive statistics. Okay, because based on my experience, EDA is the most important part sebenarnya. Because if you are not doing the EDA, you tak boleh nak proceed dengan your inferential statistic. Sebab kita ada two types of statistic kan. Kita ada descriptive, kita ada inferential. Okay, because inferential statistic ni usually kita akan deal with correlation, t-test, ANOVA, Markova, ANOVA macam tu So before you can proceed with your inferential analysis, you kena clean dulu you punya data to make sure it is eligible for you to proceed with the inferential analysis. Okay, so without further ado, let us take a look what is actually statistic. Okay, bila mention dia pasal statistik, ramai yang macam agak nervous, termasuk saya dulu sebenarnya. Saya sebenarnya berdoa supaya janganlah saya jadi lecturer untuk mengajar statistik. Allah bagi mengajar statistik. Jadi betul lah orang tua kata, kalau kita tak suka, jangan tak suka sangat sebab nanti akan dapat. Be careful ya. Okay, but anyway, what is statistic? Okay, statistic is actually is a discipline of knowledge. Of course, we collect with the data yang majorly the data, bukan majorly dia akan involves a numerical data. Means quantitative data only. If you have an open-ended questionnaire, if you have a classroom observation, okay, that needs you to observe and write down a notes and whatnot, that one akan terus pergi kepada qualitative data. So bila qualitative data means you don't have to go through the SPSS analysis. Itu sahaja dia punya deal business kat sini Kalau ada numerical data, then we go with statistic and we were using SPSS data. Alright, so examples macam ni lah. Kita ada all the numerical data. Okay, but ada juga qualitative data, especially bila dalam questionnaire, dekat part demographic tu kan, you akan ada macam gender and whatnot. Usually kita akan collect the data dalam categorical data. But that one, bila you insert dalam SPSS, you kena tukar kepada numerical. Because if you not convert it into the numerical data, then you cannot process with SPSS. Tak apa, sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak convert those data. Okay. Alright. So this is the examples lah. Kita ada non-numerical data, kita ada numerical data. So kalau you tengok dekat sini, A ni memang involve numerical data lah. All the data is in numerical, numbers, right? C also involves a numerical data. Okay, dia ada 1, 2, number of candy bars, okay? D also involve a numerical data, numbers, target, candidate ni ada berapa persen dan sebagainya. Okay, but how about B? Kalau you tengok betul-betul, this one is actually a categorical data. It's not involve a numbers, tapi dia ada categorical, nominal, okay, nominal. Sugar, bread, positive, negative, and that one is nominal types of data. So later kita tengok macam mana kita nak convert the non-numerical data kepada numerical data. Okay? Jangan menguap ni baru slide yang kedua. So categories of statistic, kita ada two types of statistic. Kita ada descriptive, kita ada inferential. So perhaps my major focus today will be on this side, on the left side, which is descriptive statistic. Okay, but further as Puan Zuraimi mentioned, inferential analysis akan ada the next workshop with other lecturers. Okay, so now let's go. What is actually descriptive statistic? Okay, usually
we are using descriptive statistics to manage our data yang kita ada large data, banyak-banyak data tu kita nak manage, kita nak present dalam meaningful way but simple. So that bila you present the data, everybody, layman person pun boleh faham dia punya data tu. And usually this one is not involve a complicated data analysis such as inferential analysis. Kita akan bermain dengan frequencies, percentage, range, mean, median, mode. That one is a descriptive statistic. So and it's OD, it's the easiest way to quantify the particular data you are interested in on a large scale. So I understand when you collect the data, of course you will involve many respondents, kan? 60 respondents, 100 respondents, and then you will have 35 items. So that one is considered as large scales of data. So probably at the first level of your research question, you want to cover this particular descriptive statistic first before you jump into the inferential statistic. Okay? All right. So it is used to present a quantitative descriptions in a manageable form. Okay, deals with making quantitative statements about observed data by organize, present and summarize the data. So tujuan utama kita guna descriptive to make sure that our data is presentable dan dia summarize. You tak present dalam data yang macam susah difahami. So kita summarize the data so that kita boleh report it easier dalam kita punya writing nanti. Itu dia punya guna descriptive statistic. Alright, so ini adalah antara pilihan yang you boleh pilih, frequency, percentage, mean, mode, median, range or percentile. Tetapi yang most common use adalah between frequency and mean. Alright? Okay, settle. Kalau ada soalan bolehlah interject bila-bila ya, no worries. Now, let us jump into types of data. Okay, kita ada two types of data as I mentioned previously. Bila you buat questionnaire, saya emphasizekan on the questionnaire lah sebab I think majority of students are perhaps using questionnaire. Okay, kalau quantitative, we are using the questionnaire. So kita ada two types of data, quantitative and qualitative in the questionnaire. Usually kita akan ada those two types of data. Now kita tengok apa jenis-jenis dia. Kalau qualitative data, okay, usually dia akan involve two types of data. Kita ada nominal. Kenapa pointer saya tak bergerak? Sekejap. Pointer option. Satu, nominal data. Examples like gender, hair color, ethnicity. So ini adalah nominal data. The name for each of the data yang kita nak collect. So contohnya female and male. So that one is considered as nominal data. So itu bawah masuk pula. Itulah kejadian di bila lapar ni. Masuk bawah qualitative data, nominal data. Yang kedua, under qualitative data, kita ada ordinal data. First, second, third. Ataupun the grade. You tanya grade dalam subject biology for example kan. So kita ada grade A, grade B, grade C. So dia according to order lah. Maksudnya A adalah paling bagus, C adalah intermediate. Okay macam tu So economic status, low, medium, high. So dia ada order dia yang tersendiri. So if you collect these types of data, maksudnya dia adalah ordinal data. Ini types of data dulu tau, bukan types of scales lagi. Jangan confuse. Okay, quantitative data. We have discrete data and continuous data. Okay, discrete data ni dia ada exact numbers. Contoh the number of student in the class. Dalam kelas you ada 36 students. Kita takkan boleh dapat 36.8 student. Ada. So dia discrete numbers. The numbers of workers in company 120. That one is a discrete number. Dia takkan ada saya punya company ada pekerja 120.7 orang. So 0.7 tu dah tanda berbanding. Tak ada. Itu discrete data, right? Whereas the next one is continuous data. The height, the square footage, the speed of the cars, right? So means there is a value between two values. Katalah the height of children. Children kita 140, 141. Masih ada lagi children yang height dia in between 140 and 141. Contoh 141.7 cm. So this one is what we call as continuous data. Sebab dia ada intermediate value in between two numbers. Macam tu. Kalau discrete data, dia tak akan ada intermediate value tu tadi. Okay, so I really hope that I make sense of it. This one is types of data. Okay, now
Let us take a look the scales of measurement. Ini adalah types of scale. Jangan confuse. Tadi data yang you collect semasa data collection. Once you collect the data, then you need to label the data according to the type of scales. Alright? So type of scales ni adalah variables is measured. Okay, which the variables is measured dalam kategori yang mana. Jadi dia punya types of scale ni, dia ringkasan dia adalah, macam mana nak sebut NOAA scales. NOAA NOAA scale. Bukan NOAA NOAA. Tak tahulah, NOAA ke scales ke, whatever it is. But this one is actually the types of scales that we have in statistics. Okay, first of all, kita tengok nominal. Okay, nominal scales is actually a categories, no ordering or direction. Tak ada order, tidak ada direction. Dia tidak ada dia punya kiri atau kanan, tidak ada. Okay, contoh macam gender. Kita ada male, kita ada female. So dia adalah just a name for these particular categories. So dia tidak ada gender ni ke kiri, female ke kiri, male ke kanan. Tak ada, dia tak ada direction. So all these types of data masuk di bawah nominal data. Okay, yang kedua, ordinal. So ordinal data dia ada ranking dia. Dia ada order dia. For example like satisfaction ratings. 1 sangat puas hati. 5 sangat puas hati. 1 sangat tidak puas hati. So dia ada rank dia tu. So bila you collect this particular data, for example you punya questionnaire, you are using a Likert scale. So that one is actually ada dia punya rank dia. So that one is considered as ordinal data. Okay. Yang ketiga, kita ada scales. Interval scales. Okay, so interval scales dengan ratio scales ni sebenarnya dia agak a bit confusing. But ramai students yang confused with regards to this scale lah. Tapi the differences between interval and ratio adalah interval scales dia ada no true zero. Dia tidak ada zero yang sebenar. Sifar sebenar tu tidak ada. For example, like temperature. Kan? Temperature kalau dia kosong, tak semestinya dia tidak rasa apa-apa. Dia masih ada temperature. And then even kalau interval ni dia boleh jadi negatif punya quantity. Temperature kita sekarang di Finland adalah negatif 13 degree Celsius. So negatif boleh jadi dia punya nilai for interval scales because zero is not a true zero. Ada example ya. Okay, tapi kalau ratio dia punya true zero tu exist. Contoh height, tinggi, weight, age. Okay, dia memang akan exist the true zero. 160 dengan 161 beza sebab this one is true zero. Macam itulah. Jadi 150 dengan 160 beza dia 10 cm. Dia memang exist benda ni. Tapi kita tak boleh cakap 10 degree Celsius dengan 20 degree Celsius, 20 degree Celsius adalah lebih panas 10 kali. Sekali lebih panas daripada 10 degree Celsius. Kita tak boleh cakap macam tu. Okay, because there is no true zero. Macam itulah ya. Jadi ini adalah antara interval and ratio. Jadi kalau kata you collect the data, for example like height, weight and age, dia bawah ratio. And you can proceed this particular scales with inferential analysis. Okay. Kalau you collect data macam test score, you masuk kelas and you bagi ujian to your students and then you scoring kan the ujian tu tadi, dapatlah 80%, 70%. So that one akan masuk ke dalam interval scales. Boleh? Jadi dua scales ini, you boleh proceed you punya analysis with inferential analysis. Okay. And then parametric analysis. Jangan confuse Bila you belajar research method dulu, you ada belajar parametric, non-parametric, inferential, descriptive. So this one boleh proceed dengan parametric and inferential analysis. Kalau nominal and ordinal, dia kena proceed with non-parametric. Tetapi ada cara bagaimana kita nak proceed ordinal data dengan inferential ataupun parametric analysis. Nanti kita tengok macam mana kita nak clean the data. Okay, so setakat ini, kalau ada soalan bolehlah shoot ya. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay, parametric statistik usually bila you boleh guna parametric statistik ni, macam t-test, correlation, Pearson correlation kan, ANOVA, macam mana, bila you boleh guna. Parametric statistic can be used when your sampling is actually employed random sampling.
Maksudnya pakailah cluster sampling ke, stratified sampling ke, simple random sampling ke. When you collect the data, then you eligible untuk proceed with those parametric statistics. Okay. Data set approaching normal distribution. That's why when you clean your data, you must make sure that all the data set that you want to proceed with inferential analysis or parametric analysis need to approach a normal distribution. Normal distribution ni graph dia macam ni. Bell shape ni. Okay. So nanti kita akan tengok juga normality test later. Types of scale mestilah interval or ratio. Sekiranya scale you nominal or ordinal, then you kena proceed with non-parametric statistic. Boleh Okay, whereas for non-parametric, vice versa lah. Dia non-random sampling. Kalau you buat purposive sampling, dalam keadaan-keadaan tertentu, you kena buat maximum population sampling ke kan. You collect you punya quantitative data tetapi sample you adalah non-random, so you tak boleh proceed dengan parametric. You kena proceed dengan non-parametric. Non-parametric ni ada banyak jenis dia, candle, tau and whatever. Okay. Data set is free from normal. So means your data tidak terikat dengan normal distribution. That's why you kena proceed dengan non-parametric. Type of scales usually nominal or ordinal. So arti kata lain, kalau kita punya data tu dalam bentuk ordinal, you guna Likert scale 1 to 5 tu, sebenarnya dia kena proceed dengan non-parametric. Tetapi ada cara bagaimana kita nak sumkan the value of the Likert scale untuk menjadikan dia interval scale. Jadi tolonglah tunggu sampai habis. Jangan ngantuk-ngantuk Dah ada yang meleleh dah. Kan? Okay, next. Itu adalah jenis-jenis data. Okay, so now let's come to our business. Okay, kita nak buat data entry. So data entry ni, you bolehlah buka Excel sheet yang I dah share previously. Kita nak hands-on kan di situ. Before that, I tunjukkan the questionnaire lah, the dummy questionnaire untuk our data entry. Hopefully boleh nampak semua. Saya besarkan sikit. Okay, kalau you tengok Excel tu, yang I share previously, dah earlier, this one Excel sheet. Allah, sasul. Excel tu adalah begini. Rupa dia begini Okay, so you tengok dekat hands-on entry ni dulu. Tengok dekat tab yang pertama dahulu. Okay, kalau kita tengok the questionnaire, apa yang kita ada dalam kita punya items of questionnaire is the first one. This one tajuk dia adalah AI integration in teaching and learning. This one I buat dummy je untuk our Bangtail today So we have part A, which is the demographic information. So the respondent will tick lah. Yang pertama, gender, male or female, institution type, public, private or college, and teaching experience 1 year, 1 to 5 or more than 6. Okay, so kita ada this part of demographic information. Okay, kalau you masih ingat, data ini adalah data kualitatif dan dia adalah nominal. Right? Okay, now kita pergi kepada part B, which is knowledge. Ini ada item dia. Item ini diukur menggunakan 1 to 5 Likert scale. Ini usually yang you gunalah untuk you punya FYP kan. And then you label lah, satu adalah strongly disagree and then number 5 is strongly agree. So kita ada 3 item untuk knowledge. Okay, I know how, I can name some, I believe AI, this and that. So kita ada 3 item. Okay, now move on to the construct number 2, kita ada awareness. Okay, awareness pun sama, the scale is the same. Saya buat simple-simple je supaya untuk contoh hari ni. And kita ada 3 items in awareness. Okay, now just imagine you dah administered this questionnaire to your respondents and your respondents dah response to this particular questionnaire. Katalah in total you dapat 30 orang respondent that respond to this questionnaire. Okay, jadi you kena label lah. Katalah you dapat borang yang pertama, so you kena label this one is SNID1. Sebab kita kena tengok 1 sampai 30 punya borang and then key in dekat dalam Excel. You boleh key in directly to SPSS, but it is advisable for you to key in first in Excel dulu supaya kita boleh modify, kita boleh tengok ada tak data-data yang terlupa key in dan sebagainya. Okay? Alright. So once you dah dapat respon, imagine kita ada 30 orang responden yang dah respond this particular borang. So, kita nak key in ke dalam Excel. Jadi, kita pun akan key in macam ni. Ini normal Ini ID nombor 1, ID nombor 2, sampailah ID nombor 6. So, saya tunjuk contoh.
ID yang ketujuh. Katalah you punya respondent adalah male. So you akan tulis male. Okay. Institution dia katalah contoh college. Sebab kita ada 3 tadi, public, private and college. So katalah respondent yang ketujuh ni college. And then teaching experience dia adalah less than 1. Okay. And then this one item knowledge number 1 dia tanda 3. Item knowledge number 2 dia tanda 4. Knowledge number 3 dia tanda 5. Ikut susunan pula kan dia tanda. Okay. And then awareness 1 5. Awareness 2 3. Awareness 3 5. Contoh. Okay. So you kena key in like this based on your respondents punya respon. Sampailah participants yang ke-30. Betul yang ke-30. Now, bila kita buat macam ni, you boleh nampak a few item adalah dalam nominal punya data. Dia adalah data nominal. So data nominal macam male, female, alah. Dia mengecik pula kawan-kawan. Dr. Tuti nak tanya soalan. Boleh, silakan. Okey, mungkinlah kalau katakan pelajar agak kurang pasti kan 1, 2, 3, 4, 5 tu datang mana? Itu ialah skala tadi. Mana kan, satu tu? Oh ya, yes. Kan, just nak bagi tahu je lah kan, kot-kot lah ada yang macam terhilang dan agak kurang faham. So kita ada like it skill tadi, strongly disagree, siapa dah strongly agree kan. Betul. Betul, kita ada strongly disagree 1. 2, 3, itulah data dia tu. Yes, betul. Cuma Tuti bekerja daripada Word document kepada Excel. Tapi kalau kata student gunakan Google Form kan. Jadi terus dia tabulate Excel. So tak payahlah kita key in kan Dr. Tuti kan? Yes, betul. Agree. Terus dia keluar Excel file tu. Terus dia keluar ke Excel spreadsheet tu. So tak perlulah nak key in. Alright. Okay, thank you Puan Zuraini for that clarification. Okay, so this one is actually kalau yang bekerja dengan Word, you buat hard copy. So you kena key in satu-satu. Okay, tapi kalau you guna Google Form, this spreadsheet you memang akan dapat dah. Apa saja respon dia akan keluar dah kat sini. Okay, so I buat both way lah supaya senang kan. Kadang-kadang nak masukkan data ni pun pening juga kan. So yes, agree this one, nak clarify 3, 4, 5 ni adalah datangnya daripada this one, the scale ni. 1, 2, 3, 4, 5. So based on your respondents lah, dia akan respon 4 ke 5 ke macam tu. Okay? Alright, settle that one ya. Okay, sampai habis. Okay, cuma kalau you tengok, this one adalah nominal punya data. Male, female, public, private. So kita tak boleh allow this in SPSS. Bila you masukkan dalam SPSS, these types of data, dia tak akan boleh dianalisis. Contoh kalau you nak tengok level percentage agreement between male and female. So dia tak boleh tengok male and female. Dia hanya boleh ditukarkan, bila you tukar kepada numerical, baru SPSS boleh proses. So what you need to do is, okay, untuk gender, tengok belah kanan saya ni. Untuk gender, since kita ada male and female, so you need to code the gender into numerical representative, betul. Male ni kita letakkanlah nombor 1, female ni kita letakkanlah nombor 2. Jadi bila you key in the data ataupun you dah dapat dah Excel sheet, spreadsheet you ni, every male respondent you kena tukar kepada 1. Female tukar kepada 2. Lelaki pula 1. Female 2. Female 2. Female 2. Male 1. So tukarkan kepada things that you dah code di sini. Okay, bagikan dia represent dengan numbers. Baru you boleh nanti copy and masuk ke dalam SPSS. Sama juga dengan public. Kita ada 3 types of institution tadi. Kalau you tengok dekat questionnaire tadi, kita ada public, kita ada private, kita ada college. So sama, bagilah code numbers kepada those institution. Katalah public 1, private 2, college 3. So means dekat sini pun you tak boleh allow public ni lah. You kena tukar public 1, public 1, public 1, private 2, private 2, public 1, college 3. Baik. So tukarlah sampailah responden yang ke-30 tu tadi. Okay. Alright. Further, untuk teaching experience pun sama. Kita ada less than 1 year, 1 to 5 and then 6 years. Sama. Tukarkan kepada numerical value. 1,
1 to 5 2, 6 years 3. So dekat sini pun kena tukar jugalah. 1, 1, 2, this one is 1, more than 6 is 3, more than 6 is 3, more than 1 is 1. Okay? So nanti you akan dapat semua data you dalam bentuk numerical. Okay, so I envision bila kita dah sampai 30 respondents, you bolehlah klik tab example 1 tu yang I attach sekali dalam Excel sheet tu. You akan dapat the data you macam ni. Before you nak masukkan dalam SPSS, make sure your Excel spreadsheet tu sudah bertukar kepada numerical punya value. Kalau tidak, memang you tekan dah banyak kali buat analisis tu, dia akan keluar error. Macam tu. Okay, setakat ni boleh clear boleh saya proceed? Okay, now yang kedua. Step yang kedua, kita dah dapat, kita dah buat dah dekat dalam Excel sheet. You pun dah, bila you buat Google Form, Excel sheet you dah clean. Semua yang nominal data sudah ditukarkan kepada numerical data. So adalah kita nak pergi kepada langkah yang kedua. Step number 2 adalah to make sure this data is transferred to SPSS. Okay, bagi sesiapa yang sudah bekerja terus dengan SPSS, there's not actually problem lah. So boleh terus pergi ke SPSS. Tetapi kalau daripada Excel sheet you nak masukkan ke dalam SPSS, it is actually as simple as you kena copy and paste ke SPSS. To make sure, kena make sure all the data dah fill up lah. Semua dah key in, semua dah masuk Jadi kita pergi ke SPSS kita. Sorry. Bila you buka SPSS, dia akan keluar data yang ni dulu. Dia akan keluar a blank spreadsheet Sorry, I buka data. Sebab tu tadi I buka data tadi tu. Okay, pergi kepada file, pergi kepada new, dia akan keluar data. Spreadsheet yang kosong dekat SPSS. So what you need to do is, from Excel tadi, I selalu copy je semua. Boleh je nak copy daripada number ni, tapi malas nak pergi balik nak tengok apa dia punya nama variables tu. So usually I copy je semua ni, nanti kita delete yang atas tu Okay, so nanti copy daripada Excel, pergi kepada SPSS, letak pada petak yang pertama di sebelah kiri atas, and then right click, and then paste. So dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Remember, I copy sekali dengan dia punya label kat atas tu supaya I tak lupa nanti bila nak buat variable. Alright, tak apa, nanti this one kita akan boleh delete and then kita akan remainkan all the numbers sahaja. So kalau you nak adjust, you punya besar ni pun bolehlah drag and what not, macam dekat Excel jugalah, nak kecilkan you punya petak dan sebagainya, please drag sahaja the arrow on the variance punya kotak tu tadi. Okay, setakat ni I really hope that you can do until this particular step. Settle. Now, kita nak pergi. Lepas kita dah copy and paste this data, what's next? Macam mana kita nak label all this particular data? Sebab kalau you tengok, dekat SPSS ni, kita ada 2 tab utama yang you need to actually to go back and forth, right? Satunya adalah data view. So data view ni di mana all the data yang you daripada Excel tadi, you copy ke data view punya interface. Okay, klik dekat data view ni dulu sebelum you copy all the data. The second tab is actually the variable view. Bila you klik variable view, kita akan nampak all these kinds of labeling yang kita kena buat. Which is SPSS tak buat automatically for us. Okay, so inilah part yang crucial. You nak label, you nak bagi values kan, you nak put the measurement, nominal ke, ordinal ke, dekat sinilah all work will be done. Okay, setakat itu okay Now, let's go back to our data view. Yang pertama, variant pertama kita adalah kita punya ID sebenarnya tadi kan, responden 1 sampai responden 30. So kita pergi kepada variable view. Okay, you klik dekat name for variant 1. Okay, and then you pun letaklah kat sini ID. Okay, string ni tak ada apa. Width ni sebenarnya kelebaran dia punya kotak tu, tak ada masalah. Decimal tidak ada kena mengena, so boleh je letak kosong. Dekat sini letaklah label di ID. Macam tu je lah tidak ada masalah. So dekat sini tak ada values, missing pun tak ada, no problem. Sebab ini just ID respondent sahaja. Okay, so bila you dah buat macam tu, ID,
You akan pergi kat sini, dia akan keluar dekat kotak biru di atas ni, variance ataupun label you sebagai ID kat atas. So anything that you want to rename dekat sini, sebab variant ni sepatutnya ada nama label-label item you. Tapi sekarang dia masih lagi dalam bentuk variant 1, variant 2. So you kena tukar di variable view punya tag. Okay, I buat satu examples ya. Okay, yang kedua, kita pergi kepada gender. Gender ni, kita pergi ke variable view. Kita akan tulis dekat name ni as gender. Gender. Okay, so decimals tidak ada apa-apa. Okay, dekat label tuliskan begini. 1 for male. Okay, 2 equal to female. Kat label. Okay, and then dekat values ini adalah the most important thing. Sebab kat sinilah yang akan influence you punya data analysis later. Kalau nak tengok based on gender dan sebagainya. So tekan dekat values punya column. Di sebelah kanan of the column, you can see the 3 dots. Right? So click dekat these 3 dots and then you need to put the value in here. You kena define the value. So that SPSS tahu. 1 tu untuk apa, 2 tu untuk apa. Okay, so value number 1, kita dah define tadi untuk male. Okay, so letak value 1, label names adalah male and then you need to click add. Alright. Value number 2, kita ada female kan? Kita dah represent dengan 2. So 2, label female. And then add. Okay. So after you finish those process, tekan saja OK. Nanti dia akan keluar kat sini. Male untuk 1, female untuk 2. Okay, settle. Tak ada masalah. Ini alignment ni, alignment dia punya data tu lah. You nak right ke, you nak center ke, it depends on you. Data dia tu dekat mana. Okay, and then the measurement is nominal. Okay, sebab ini adalah nama kan, male and female. So, adalah nominal. Klik saja nominal. Rows sentiasa kita akan letak input unless kita buat cleaning of data, dia bertukar menjadi split file dan sebagainya, itu later dalam inferential analysis. Okay, so settle untuk yang kedua. So bolehlah pergi yang ketiga. Yang ketiga kita ada apa? Variation institution type. Okay, so kita ada institution type. Letaklah kat sini. Mungkin you nak gunakan ID yang lebih singkat lah bila you namekan your labels di sini. So perhaps I letak institution type. Contoh. Nanti letaklah nama-nama yang seterusnya ya. Okay, itu settle untuk nominal. Okay, yang lain pun sama. Satu lagi nominal adalah teaching experiences. So ini adalah teaching experiences. Again ya, yang the most important things adalah dekat label dengan values. So dekat this one, institutional type ni pun you kena labelkan juga. Letakkan value. 1 adalah public. Saya tunjuk lagi satu contoh ya supaya you tak ni confused. 2 adalah private. 3 adalah college. So please label accordingly if you ada kategori yang berbeza. Refer balik kepada you punya Excel ni tadi, bagaimana you recode-kan those particular nominal data. Boleh ya? Okay, settle untuk that one. Now, kita nak pergi kepada data yang Likert scale ni. Nominal dah settle. Kita ada Likert scale macam knowledge 1, knowledge 2, knowledge 3. Ini sebenarnya I dapat daripada mana? Daripada questionnaire ni. Okay, kita ada construct knowledge and then kita ada 3 item under knowledge construct. Okay, so item pertama I label sebagai knowledge 1. Because of course you can copy and paste the items inside the Excel, tapi yelah it's too long kan the item tu. So better you renamekan balik you punya variable so sebagai knowledge 1 for item number 1, knowledge 2 for item number 2 and knowledge 3 for item number 3. Begitu juga dengan awareness. Since kita ada 3 item, so awareness 1, awareness 2 for item number 2 and awareness 3 for item number 3. Boleh Do I make myself clear? Kalau ada soalan tanya ya. Okay, jadi kita pun nak label. So dekat sini kita ada knowledge. Dan be careful kalau nak pakai simbol-simbol.
Kadang-kadang ada simbol yang SPSS tak boleh terima. Usually underscore boleh diterima. So letaklah knowledge underscore 1. Macam tu. Okay, nanti bila dekat data view, you akan dapat dekat variance you dah bertukar jadi knowledge underscore 1. So mari kita buat nama dulu Okay, this one is knowledge underscore 2. This one is knowledge underscore 3. So bila pergi ke data view, Tara, dia dah keluar dah. 1, 2, 3. Saya buat yang sama untuk awareness. Awareness 1, awareness 2, awareness 3. Sama, exactly the same. So Dr. after you dah nak menyampuk, ada student nak bertanya soalan, boleh ke? Silakan. Boleh, silakan. Silakan Faizah. Silakan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau yang dekat bahagian variable view tu, dekat bahagian label untuk gender tu, kalau kita salah eja male tu, dia akan affect apa-apa tak? Sebab saya salah eja ya. Yeah. Tak ada effect apa-apa. Cumanya dia tak akan affect our data analysis lah. Tetapi dalam you punya label bila you nak analysis tu, dia akan keluar NLE macam tu lah. Tapi dia tak akan affect you punya data. Okay, thank you. Alright, no problem. Biasalah lapar tu tengah hari ni salah eja. Jari pun dah gemuk sekarang. Okay, kat mana saya tadi? Kan dah lupa. Okay, so kita label semua sampailah awareness 1, awareness 2, awareness 3. Okay? Once you dah label semua, this one yang kita copy daripada Excel ni boleh delete je. Right click, clear pun boleh, cut lah better. So kita cut. Jadi dengan cara itu senanglah kita nak label, tak payahlah go back and forth to the Excel untuk tengok the names of the labels and what not. Macam tu Okay, now kita finish up the rest of the Likert scale punya labels ya. Ini pun sama. String dia tak ada masalah. Ini width dia lebar dia punya kotak tu Decimals selalu kita akan pilih tak ada decimals lah, because our Likert scale pun 1 to 5 sahaja. So no decimal. Again, label dekat sini letaklah 1 equal to strongly disagree SD. Whereas 5 equal to strongly agree, SA. Contoh. The most important thing adalah dekat values. Again, macam male female tadi, kita kena put the values untuk all our Likert scale. So value 1, let's say dia adalah strongly disagree. Salah eja lagi. Okay, add. Sampailah you punya value number 5. Ni disagree. Okay. 3 slightly agree. Okay. 4 agree. Add. Jangan lupa add 5 adalah strongly disagree. Add. Okay, and then dah settle, semua dah correct label dan tekan OK. So masuklah you punya values for you punya Likert scale. So do the same process for all knowledge punya items and also all the awareness punya items. All the items lah for your questionnaire tu tadi. Okay. Missing none, kalau ada missing pun nanti kita kena buat missing random at complete tu. Dalam SPSS punya cleaning data. Dia kena buat missing. Tapi kalau kata you punya data memang dah penuh, you dah memang key in all the data dan tak ada masalah lah. So just letak none sahaja. A line can be anything. This one is not nominal because it is a Likert scale. So kita kena tukar dia kepada ordinal data. Boleh? Dr. Tuti nak bertanya soalan. Ada orang nak tanya soalan ke? Silakan. Doktor, macam yang tadi doktor letak values untuk line nombor 5 tu kan? Ada juga item yang sama tapi dia punya nilai tu berlainan. Macam 1 strongly disagree, 5 pun strongly disagree. So sorry. Ini akan affect. Ini akan affect. So you kena strongly agree lah. Asyik disagree je kenapa kan? This one is strongly agree. And then bila katalah you tersalah, you boleh je amend and then terus tekan change. Macam tu. So nanti dia akan changekan dia punya value tu. Alright, and then tekan OK balik. Boleh? Faizah macam grammar police kat situ. Kan? Risau tak boleh salahkan. Bagus, pandangan mata tajam dan mencengkam. Thank you so much.
Mencekam sampai ke hati. Okay. Good question. Doktor tutup sedikit, missing data tu apa? Okay. Dan juga mungkin tunjuk kot yang sebenarnya labeling tu kita, value tu kita boleh copy paste je kan untuk jelah. Taklah kita masuk this one. Boleh copy paste. Kalau kata you dah ada macam ni, contoh macam ni kan, you boleh je copy paste masuk ke situ, tak ada masalah. Okay je, tak ada masalah. Cuma I nak tunjuk step one by one tu supaya takut ada yang terlepas kan, macam mana pula nak masuk kan. So boleh je copy and paste Puan Zuraini. Satu lagi soalan apa tadi? Apa itu missing data? Oh, missing data. Okay, missing data ni sebenarnya katalah bila you administered the questionnaire, sometimes the respondent dia akan randomly tertinggal mana-mana item untuk dijawab. Dia bukan purposefully dia tak jawab. Itu lain cerita. Missing data ni usually kita nak cater mana-mana data yang termiss semasa dia jawab. Usually missing data ni kita boleh detect semasa kita buat cleaning of our data. Tetapi kalau katalah tiba-tiba dalam you punya questionnaire ni katalah memang tak ada data. Kosong, maksudnya termiss lah satu item ni, what we call that, respondent tak jawab. Okay. Actually you can insert dekat sini, you kena insert macam ni. In case ada missing data, tapi tu pun kena tengok percentage dia sama ada significant atau tidak di chi-square. Dia banyak sikit proses dia untuk missing data ni. Tapi cara yang paling simple adalah bila ada item yang tidak dijawab, you boleh je letak macam ni. Discrete missing values, you tekan dekat 3 dot dekat ujung kolom tu, discrete missing values ni, you letak je numbers daripada -1 until 99, boleh je. 99 ke 999 ke boleh, tak ada masalah. So, apa yang akan berlaku bila you label the missing data macam ni, okay, you pergi dekat data view, katalah knowledge, respondent nombor 3, knowledge 1 dia tak jawab Jadi you kena letakkan 999 as the value here. So what happen is, because kita dah define dekat missing data ni 999, contoh jadi data statistik, SPSS akan excludedkan data itu di dalam analisis. Jadi mana-mana sahaja nilai di dalam data spread ni ada 999, maka analisis SPSS akan terus excluded daripada analisis itu. Sebab dia fahamlah yang kita dah conduct, that one adalah the missing data. Respondent terlupa nak jawab ataupun termiss nak jawab. Takkan kita nak jawabkan untuk dia pula, kan? Unethical pula. So kita letakkan dia sebagai missing data. Boleh do I make myself clear? Boleh. Okay, boleh. Okay, settle. Nampaknya tak cukup 1 jam ni Puan Zuraini. Baru entry data. Okay, settle lah untuk data entry. Nanti the rest of the what we call that variables bolehlah teruskan dan label. Okay, kalau you nak to be safe lah kan. Tapi tengoklah kalau data tu ada missing, barulah you label the missing data tu. Kalau tidak, the rest of it tak payah pun. Letak je nan. Kalau tidak ada missing data. Okay, ada soalan sekat itu? Saya ada soalan yang memanjangkan cerita, tapi soalan tu penting. Okey. Katakanlah respondent respondent jawab demografik je. Lepas tu dia dah malas nak jawab. So semua data kosong. Kita nak terima tak that particular respondent for our analysis atau kita discard sahaja? Okay, good question. Kalau saya lah as researcher, saya discard je sebab kita tak boleh nak revert balik dia punya, yelah banyak item kan, 35 item, semua dia tak jawab. So probably you nak discard sahaja benda tu lah. Sebab kalau kita buat missing value data tu pun, kalau kita replace the data, dia tak akan boleh replace all the data. Dia akan boleh replace data yang rongok. Dia akan boleh replace data yang rongok sahaja dengan value yang macam average value. Katalah ada 1-2 data yang tidak ada, statistik dia boleh replacekan the data dengan numerical value supaya boleh dianalisis for further analysis. Tetapi kalau hanya jawab demografik sahaja, the rest semua kosong, better tak perlulah Puan Zuraini. Itu my opinion lah. Okay? Alright. Terima kasih. Alright, no problem. Okay, settle. Alright, next. Baru kita nak masuk, dah settle data entry. Kita nak masuk kita punya exploratory data analysis.
Adalah beberapa sebab saya melihatkan jam sudah menunjukkan 1.20, so panjang cerita dia nanti. Tapi saya mungkin cover part-part yang mana compulsory lah, compulsory untuk you buat. Kalau nak cover semua benda macam tak berapa nak cukup masa, tapi I boleh cover certain part yang sangat important for you to do lah. Okay, first of all, bila kita buat macam ni bila kita ada questionnaire, saya pergi kepada the foundations of why we need to do this particular data analysis yang nak buat lepas ni. Okay, bila kita ada questionnaire, first of all, the items tu kena go through, before you proceed with any analysis, all the items kena go through what we call as reliability analysis. You must make sure that all the items yang you administered to your respondents ataupun semua data yang you dapat reliable lah. Reliable sebelum you boleh proceed dengan data analysis. Jadi, kadang-kadang dalam kita punya questionnaire ni, kita ada macam multi dimensions of questions. Mungkin ada kita punya soalan yang dimensionnya adalah positif. Okay, semua positif, tak ada masalah. Okay, tetapi let's say lah ada item kita yang positif, for example item number 1 ni, I know how AI can help make learning more suitable. This one is positive item. Dia macam notation dia macam positif lah. Saya tahu. Macam tu yang ini, I can name some AI tools that teachers can use in the classroom. Also a positive notation. Tapi kalau you tengok yang the third one, okay, I believe AI in education is either entirely beneficial or entirely harmful. Not both. So suppose apa yang kita harapkan, the respondent sepatutnya akan jawab 1. Betul I believe saya pun tak nampak terbalik kan sebab dia negative notation. So sangat tidak setuju. Macam tu lah kan, sebabnya probably AI adalah kebaikan dia, adalah keburukan dia macam tu. Tetapi in this case, probably the respondent akan jawab 5 juga sebab dia confused with the directions of the question. Dalam case ini, kita akan tengok reliability. Okay, kalau kita buat reliability, item ni tiba-tiba dia keluar menjadi sangat rendah dia punya reliability dan kita kena pergi ke step yang kedua, iaitu kena recodekan di item. Ini saya rasa step yang penting jugalah kan, before kita boleh proceed. Okay, jadi untuk this analysis, saya mohon untuk kita bergerak kepada data set yang I dah bagi tu. Tadi dah settle dah untuk data entry, kita dah label dan sebagainya, so itu selesai. Nah, untuk yang kedua ni, untuk basic data analysis ni, kita pergi kepada sample data yang I bagi kan. Alright, so first of all, kita nak buat, apa yang kita kena buat? Satunya kita kena buat reliability test untuk item kita. Sama ada dia reliable atau tidak. Perlu tak kita nak recodekan the negative item tu tadi. Okay, now, for example, kita pergi ke reliability dulu ya. Saya nak tengok mana data entry ni. Betul dah hasilnya. Betul dah data yang saya buka ni kan. Okay, so kita pergi kepada analyze. Okay, kita pergi kepada okay, mana skill? Ya Allah. Ni skill. Tak jumpa, kecil sangat. Okay, kita nak buat reliability dulu ya kawan-kawan. Kena buat reliability dulu untuk all the ordinal data Likert scale you tu. Okay, kita pergi pada scale and then kita pergi kepada reliability analysis. Okay, so yang kita kena buat adalah selalu nominal, tak ada masalah. Nominal data tidak perlu reliability. Kita kena buat adalah yang ordinal data. Which is yang menggunakan Likert scale tu tadi. So let's say lah I ambil price 1, price 2, price 3. Price ni harga harga. So price 1 sampai price 3. Katalah I nak ambil item ni. So kita select all 1, 2 and 3. Kita masukkan ke dalam item. Okay. Masukkan ke dalam item box ni. So masuklah mereka bertiga di situ. And then later we want to actually click the statistic menu. Okay. What you need to click is dekat sini. Descriptives for, you kena klik item, scale, and scale if item deleted. So these are the 3 things that you need to check the box. Okay, and then after you dah tick all the box, 3 box tadi, click continue. Okay, and then make sure the model that you choose is alpha model.
Sebab kita nak tengok nilai Cronbach alpha kita. Okay, and then press OK. Nanti dia akan keluar dekat output. Pergi ke output punya interface. Okay. All the items yang kita masukkan harga tu tadi, the most important things untuk you tengok adalah ini. Dia bergerak, sorry. Ini box ini, reliability statistic. So kalau you tengok dia punya nilai of Cronbach alpha adalah 0.770. So maksudnya semua item ataupun you punya reliability sudah achieve. Sebab reliability ni kita nak more than 0.70. 0.70. 0.70. So spek ini dah mencukupi 0.770. So tak ada masalah dengan item ini. You boleh proceed dengan you punya next data analysis. 1.5 dah, subhanallah. Okay. Tetapi katalah I bagi contoh yang kedua. Let's do this together. Katalah kita nak tengok untuk harga specification pula. Kita pergi kepada analyze, go to scale, go to reliability analysis, keluarkan item harga tu tadi, keluarkan, kita nak uji yang lagi 3 ordinal data kita ni. Spec 1, 2, 3, masukkan ke dalam item box, push the statistic item and then click item scale and scale if item deleted again. 3 tu kena tanda and then continue, tekan OK. Okay, you tengok kalau you tengok reliability analysis dia, spec 1 hingga spec 3, this one Cronbach alpha dia. Betul lah dia. Cronbach alpha dia, tengok dia adalah capai tak 0.70, more than 0.70. So dia tidak mencapai 0.70. Negatif 1.91. Sekejap ya. I tengok balik. I try buat sekali lagi. Analyze, scale, reliability analysis. Spec 1, 2, 3. Okay, betul. Statistik. Alright, continue. Tekan OK. So dia pun tak berapa nak. Okay, betul lah tu. So ini adalah menandakan menandakan kita punya item ada masalah. Item yang kita administered kepada student tu bermasalah. So kalau you tengok another box item total statistic. Tengok another box yang kat bawah tu. Okay, kita ada 3 item, spec 1, spec 2 and spec 3. Betul? So kat sini, kat hujung sebelah kanan tu, statistic mention Cronbach alpha if item deleted. So kalau kita delete item spec 1, dia punya Cronbach alpha akan semakin menurun. Sama juga dengan spec 2, dia akan jadi negatif 2.67 which is tidak fulfill lah kita punya requirement more than 0.70. Tetapi if we delete the item number 3, then our Cronbach alpha will actually increase and fulfill the requirement which is more than 0.70. Betul jadi nampaknya spek 3 kita ini yang bermasalah. Item yang ketiga ini bermasalah. So probably kenapa dia bermasalah? Because due to this particular phenomenon. Okay, due to this particular item. Mungkin ada negative item dan respondent tu nak tanda 5, nak tanda 1 tetapi dia tanda 5. So in this case, dia akan affect kita punya reliability punya results. Okay, apa kita nak buat bila dalam keadaan yang begini? So dalam keadaan begini, you kena recodekan item number 3. Boleh Saya pergi sikit lagi Puan Zuraimi. Jadi kita pergi balik kepada dataset kita. Okay, macam mana kita nak recodekan di item? Okay, pergi kepada transform. Kita nak recode into same variables. Okay, klik transform, klik recode into same variables. Kita pilih variables yang paling bermasalah tadi, which is spec 3. Ingat nama you punya variables tu. So klik spec 3, masukkan ke dalam variables box. Okay. And then please click all and new values. Ada menu kat bawah tu. Click all and new values. Di sinilah peranan kita untuk recode
number 5 become number 1 because probably the respondent is actually error dalam menanda because of our item is negative. Suppose dijawab 1 tetapi dijawab 5. So we need to recode it secara songsang. Songsang. Macam ni. Okay, jadi kita nak recode dia 5, value kita yang sekarang 5, kita nak masukkan value yang baru iaitu 5 ni supposed to become 1. Okay, so you need to add. Okay, and then 4 will become 2. Okay, 3 will remain as a 3, new value dia 3 juga. Okay, value 2 akan jadi 4, add, and then value 1 supposed to become 5. So add, and then click continue. Okay, settle, then click OK. So kalau tengok dekat output tu, ada satu note dekat output of SPSS, execute. Maksudnya recode kepada 5142332412 is execute. Berjaya dilaksanakan. So let us take a look. Kita kena recheck balik our reliability test. Betul ke dia dah recode and the combat alpha dah menjadi 0.70. So again, let us run kita punya combat alpha. Analyze, scale, reliability analysis, spec 1, 2, 3 masih remain dekat item tu. So okay, boleh proceed. Tekan statistik, make sure all 3 item is check, continue and plus okay. Alright, so you tengok reliability statistik kita sudah meningkat kepada 0.836. Okay, so maksudnya bila kita pergi kepada item total statistik, semuanya sudah tidak bermasalah. Kalau kita delete this item, maka kita punya alpha combat akan mula menurun. Jadi all the data acceptable, reliable untuk dijalankan the next analysis. Okay, sampai situ recode. Boleh ke Puan Zuraimi? Ke kita boleh teruskan sikit lagi ke macam mana? Kita nak tengok descriptive analysis sikit kot ya? Okay, boleh. So I buat reliability dengan recode, itu nanti boleh buat lah ya. Okay, so kita pergi terus kepada descriptive analysis. Sebab sebenarnya banyak lagi tu nak transform data and what not, tetapi tak apa. Kita pergi kepada descriptive dulu. Okay, katalah descriptive analysis ni. Okay, ini I buat dummy questionnaire untuk align dengan those particular data yang kita ada. Kita masih menggunakan data this one yang data yang I bagi ni. Data this one. Data this one Okay, data yang I nak guna adalah, katakanlah I nak guna price. Price. Kalau you tengok dalam statistik itu, data statistik itu, price tu kita labelkan sebagai PR item 1, PR item 2, PR item 3. Bila pergi ke variable view, dia akan jadi macam ni. PR item 1, 2, 3. Which is our label is price 1, price 2, price 3. Okay. So let's say, katalah kita ada this questionnaire yang mewakili price 1, 2, 3 tu tadi with Likert scale 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so you ada 3 items and then those items berbunyi, I bought a new mobile phone at a promotional price. I bought a used mobile phone because it was cheap. The price of my mobile phone falls into the cheap category. So katalah you punya research questions adalah untuk mencari tahu what is the level of respondents' agreement with purchasing a mobile phone based on its price? So kita nak tahu apakah level agreement among respondent kita ni. Bila dia beli telefon, dia mesti akan tengok harga. Dia nak tengok harga yang murah. So kita nak tengok di manakah level agreement between the respondent. Okay. So with this particular research question, kita boleh proceed lah data kita tu tadi dengan frequencies analysis. Asalnya kita tengok frequencies lah ya, kawan-kawan. Okay, so let us go to our data view. Data view. Okay, kita pergi kepada analysis. Analyze. Go to descriptive statistic. Okay, and then boleh tekan frequencies. Okay, tadi kita nak tengok price. So price 1, price 2, price 3 untuk menjawab kita punya research question. Kita pun masukkan di dalam variables box. Okay, go to statistic. Okay, keluar frequency statistic box ni. Selalunya kita akan klik dekat sini.
Percentage selalunya peratus tu kita akan tengok in the range of 100 lah. Macam tu 100%. So kita letakkan 100 di situ. To make sure that tidak ada extreme score yang keluar daripada percentage and whatnot lah. So kita pun add. Kalau you nak tengok mean pun boleh, tak ada masalah. You boleh je terus klik mean dekat central tendency ni supaya nanti you boleh report. Okay, so just click the mean kat situ. Okay, and then continue and then tekan OK. Okay, so kita dapatlah kita punya frequencies results. Okay, kalau you tengok the frequency table, okay, untuk price 1, extremely disagree frekuensinya adalah 8. Disagree 44, neutral 30, agree 10, extremely agree adalah 2. Jadi kalau kita tengok frekuensi ini, nampaknya frekuensi lebih kepada disagree. Okay, disagree kepada based on price. Tadi kita punya item ni, I bought a new mobile phone at a promotional price. So dia disagree. Maksudnya tak kisahlah tak ada promotion ke, ada promotion ke, dia beli je telefon tu as long as dia suka, dia minat dengan phone tu. Okay, so kita punya percentage menunjukkan the frequency is more to neutral or disagree. Sama juga untuk price 2, item number 2. Kita punya what we call that, percentage is more to kepada tak setuju because frequency yang the highest one adalah pada tidak setuju. Sorry lah ya, kotak kuning tu keluar. Okay. Daripada 94 respondents, kita dapat yang paling frequent adalah 41 frequencies untuk tak setuju. So kalau tengok percentage dia, yang paling tinggi adalah 43.6% di tak setuju. So this is what you should need to report. You need to report lah based on your research question. Sama juga dengan price 3 pun sama. You look into the frequency, the most higher frequency and also the percentage, the most highest percentage. So this is the one that you need to report sebagai menjawab level of agreement tu tadi. Okey ke kawan-kawan? Boleh ke setakat itu? Boleh. Okey. Saya pergi sikit lagi pause lain boleh tak? Kalau based on gender and what not. Boleh ke? Boleh. Boleh sikit lagi, 2 minit. Okey, katalah you nak tengok agreement of purchasing the mobile phone based on price, based on gender. Okay, based on gender kita kena pakai cross tab. Sebab dia ada tunjuk male, female and then berapa male tak setuju, berapa male yang setuju. Okay, let's go. Kita pergi kepada analyze. Kita pergi kepada analyze ya. Betul. Analyze, kita pergi pada descriptive code cross tab. Okay, descriptive. Inilah kadang-kadang buka, kadang-kadang ni kan. Okay, kita pergi pada cross tab. Okay, tak kisah rows or column yang mana tak kisah. Kita nak tengok price tadi. So price 1, 2 and 3. Masukkan di dalam rows and then kita nak tengok based on gender. So you klik male and female gender tu tadi masuk dalam column. Macam tu. Okay, so I think statistik tak ada apa. Okay, and then tekan OK. Okay, so as you can see, macam ni dia akan keluar macam ni. Okay, price 1. Dia akan ada male, female and dia akan ada agree, disagree. Alright. Jadi kita tahu yang extremely disagree adalah female, 8. Male biasa-biasa je. Disagree 18 untuk male, female 26. Neutral, male 21, female 9. Agree, male 7, female 3. Extremely agree, male 2, female 0. Nampak gayanya kalau kita interpret lah this data, bagi meaning kepada data ini, wanita, female, dia tak kisah pasal harga. Yang penting dia nak telefon dia cantik, mahal, comel. Okay? Tetapi perhaps male, dia akan more neutral. Dia akan juga ada yang certain male yang akan memilih based on price. So itulah yang boleh diinterpretkan kan. Jadi ini adalah bagaimana you membezakan antara male and female if you need to answer based on gender. So kena pakai cross tab. Kalau tidak ada apa-apa syarat, you tak nak tengok daripada based on group female or male and what not, you pakai sahaja frequencies as per first procedure. Okay? Alright Puan Zuraimi? Okay ke setakat itu? Okay, boleh ke semua peserta? Are you guys following well? Ada tak tersangkut di mana-mana? Kalau bagi thumbs up nombor 1, tak tahu betul ke tidak okay So
Itulah, sub dah agak telinga tu. Tapi I need to be very fast lah Puan Zuraimi, sorry lah. Sebab banyak lagi sebenarnya cleaning data tu yang kena buat. Tapi I put the most important one lah. Okay, sebenarnya when it comes to item analysis, data analysis ni macam-macam benda yang perlu buat. So kalau nak cover semua, nak compress daripada conversion from Excel tu sebab tu pun memang banyak kan. Tapi tak apa, we will have another session that deals with analysis yang lebih advanced dan juga lebih kompleks daripada inilah. Ini is meant to be introductory analysis for SPSS. So thank you so much to our Mrs. Speaker and trainer for today, Dr. Tun Nur Tutiani, for highlighting ways on how we can have reliable data for us to carry on with further analysis. Tampak saya pun gagap sebab saya lapar. Okay. It's not a good idea to have a webinar right in the middle of the afternoon, but we have to work within our limitations. Ini dia ada kan. Sebab Dr. Tuti ni sibuk. Saya sebenarnya nak cengkam dia untuk weekend. Tak boleh sebab dia sibuk. Okay, so tak apalah. So thank you so much. Semoga memberi sedikit cerah di hujung terowong. And with this session, hopefully everybody will be able to have a clean data type into your SPSS file so that you can perform further analysis. Okay, so terima kasih Dr. Tuti. Just to let everybody know, we will have another session on the 22nd of May. Kalau tak silap saya, by Dr. Fatin, but that will be on thematic analysis of interview data. And the webinar focusing on data analysis for SPSS, that will include descriptive analysis, semua-semua itulah yang lebih-lebih advance itu. We will have it the week after the 1 week midterm break. Nanti saya akan umumkan tarikhnya kemudian. So thank you so much everyone. I believe this is the end of our session. Terima kasih Dr. Tuti, terima kasih kepada semua peserta. This particular session is recorded and insyaAllah it will be uploaded on the Faculty of Education's YouTube channel. So selamat makan semua, selamat menunaikan ibadah Zuhur. Kalau ada soalan mungkin kita boleh chip in satu dua very quickly, ada tak? Tak ada kot, semua dah macam baik. Murah nak makan. Kan, tak apa. Makan okey saja. Alright, so thank you. Take care everyone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. I'll see you in the next webinar session. Terima kasih. Thank you everyone. Bye. Bye. Dr. Tuti tunggu sebentar sebab saya ada beberapa perkara. Saya tutup recording. Terima kasih. Baik. Semoga bermanfaat ya untuk semua walaupun tak sempat nak cover so many things. But really hope that initial types of data entry tu boleh masuk lah.